وتعالى يقول فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين فذكر علم الفقه في قرآنه سبحانه وتعالى لأهمية ذلك العلم لأنه تقوم به العبادات وتصح به. Kata beliau, belajar ilmu itu sesuatu yang sangat agung di sisi Allah, sesuatu yang sangat mulia. Allah ceritakan tentang perkara ilmu dalam Al-Quran. Rasulullah juga menyebutkan dalam hadis-hadis yang begitu banyak tentang keutamaan ilmu, keutamaan belajar untuk memahami agama. Sampai ke Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Taubah, kata Allah, "Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu." Sangat mulia. Maka anak-anak yang sibuk, yang menyibukkan waktunya, yang menyibukkan dirinya dengan belajar, dengan menuntut ilmu dengan sungguh-sungguh, maka ketahuilah orang tua itu akan mendapatkan keberkahan dan manfaat dari ilmu yang dipelajari. Sampai kata Sayyidina Ibnu Abbas, من أدرك العلم وأي شيء أدرك منفعته العلم هذا الذي يفوت العلم لم يدرك أي شيء وإن حصل الدنيا وإن حصل. Nah, makna dari yang disampaikan oleh Ibnu Abbas kata beliau bahwa orang yang mendapatkan ilmu maka seolah-olah telah mendapatkan segala-galanya. Tetapi orang yang kehilangan ilmu maka ketahuilah dia sudah kehilangan segala-galanya. Maka orang yang menyia-nyiakan ilmu, orang yang kehilangan ilmu, maka dia seolah-olah telah kehilangan segala-galanya. Walaupun dia punya harta banyak, jabatan tinggi, kerajaan, kekuasaan, tetapi ilmu adalah sesuatu yang agung. Orang yang kehilangan ilmu berarti dia telah kehilangan segala-galanya. عليك أيها الطالب أن تعرف أن الله سبحانه وتعالى خصك واختصك من جميع كثير من الناس ومن كثير منهم هو في سنه يمكن أكبر منك في السن يمكن كذلك أصغر. أنت الله سبحانه وتعالى اختارك وأعطاك هذه المزية بأن تكون طالب العلم وأن يبلغك الله بأن تلتقي بالمشايخ وأن تلتقي بالمعهد هذا الطيب وأن تتعلم وأن تدرس. فإذا ربنا أعطاك هذه المنة والنعمة من غير كسب منك فما عليك إلا أن تحمد الله وتشكره على ذلك. وشكرانية ذلك هو بالجد وبالاجتهاد وبالمثابرة وبملء أوقات الفراغ. لا تضيع وقتك سدى. Baik, yang harus betul-betul kita pahami, kita resapi dengan sungguh-sungguh bahwa ketahuilah Allah telah memilih kita. Allah telah menjadikan kita orang-orang istimewa. Dengan Allah pilih kita menjadi orang yang belajar ilmu, orang yang menuntut ilmu. Maka ketika Allah telah pilih kita menjadi orang yang menuntut ilmu, maka itu adalah anugerah besar dari Allah Subhanahu wa taala. Pemberian yang sangat luar biasa yang telah Allah anugerahkan kepada kita di saat kita Allah pilih menjadi orang yang menimba ilmu, menyibukkan untuk belajar dan belajar. Kenapa? Ketika kita menyadari bahwa ilmu adalah sesuatu yang agung, sesuatu yang mulia, dan kemudian Allah pilih kita menjadi orang yang mempelajarinya, berarti Allah telah memuliakan kita. Dan maka tidak ada yang pantas kita ucapkan, kita utarakan kepada Allah Subhanahu wa taala, melainkan rasa puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. وحديث عن الحبيب صلى الله عليه وسلم أنه قال أن الملائكة لا تضع أجنحتها لطالب العلم بضم ما يسمع. هذا الحديث فسره العلماء في التفاسير الكثيرة. مما سمعته من سيد العلماء أنه قال بعض العلماء أنه تضع أجنحتها قالوا أن بعضها أنها تظلهم تكون لهم كالسقف المحمي لطالب العلم، أن الملائكة دائما تضع أجنحتها لهم. وبعضهم قالوا لا، أنها تضع أجنحتها كالأرض، يعني يمشي طالب العلم وهو في حرز وهو في حراسة من المولى سبحانه وتعالى
بسبب أنه طلب أهل العلم، وذلك طالب العلم الصادق المجيد والمجتهد. Kemudian tadi ada yang tertinggal sedikit, kata beliau, ketika kita telah bersyukur kepada Allah karena dipilih menjadi seorang talibul ilm, maka tanda syukur kita kepada Allah adalah meningkatkan kesungguhan kita, keseriusan kita dalam belajar. Karena kata Nabi SAW, sesungguhnya para malaikat meletakkan sayapnya untuk karena ridha, karena sayang kepada orang-orang yang telah menuntut ilmu. Maka hadis tersebut banyak penafsiran daripada para ulama, banyak tafsir tentang menjelaskan makna hadis. Apa yang dimaksud dengan meletakkan sayap? Malaikat meletakkan sayap untuk para penuntut ilmu, apa maknanya? Kata beliau, yang beliau nukil dari Habib Umar bin Hafid, bahwasanya Habib Umar mengatakan makna meletakkan sayap itu ada dua maknanya. Yang pertama, meletakkan sayap di atas awak, maknanya para malaikat akan menaungi, akan melindungi para penuntut ilmu. Maka dalam bentuk pengawasan, perlindungan dari malaikat, maka dinaungkanlah sayapnya untuk melindungi orang-orang yang sedang belajar ilmu agama. Makna yang kedua, kata beliau, meletakkan sayap itu menjadikan sayap sebagai pijakan awak. Seolah-olah kita para penuntut ilmu berjalan di atas bumi, itu seolah-olah mereka berjalan di atas sayap-sayapnya malaikat. Maknanya apa? Dijaga, dilindungi, dan diawasi para penuntut ilmu itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. وذكر قصة أنه كان في بلدة عينات أحد الرجال، وكان من الصالحين الأخيار، وكان من الذين إذا رؤوا يذكروا وجه الله، وعنده من علم الفراسة أيضا. كان هذا الكبير كان في مجلس من المجالس وعنده الحضور وعنده الناس، بعدين قال لهم أن فلان بن فلان، وهذا كان أحد العلماء وأحد طلبة العلم المشهورين في وقته، قال فلان بن فلان الآن دخل إلى عينات، وكان هو جالس في المحضر. قال له كيف عرفت ذلك؟ قال إني رأيت الملائكة تدل وهي بأجنحتها، لأنه كان من أشهر العلماء وكان من العلماء في وقته من أهل العلم. من الصالحين، رأى ذلك أنه رأى أن الملائكة تضع أجنحتها على فلان. ليش؟ قال إنه لأنه كان من طلبة العلم، ونذكر الآن قصة تجيب دليل عن ذلك. Seperti yang beliau sampaikan tadi, bahwa Nabi mengatakan orang yang menuntut ilmu itu akan dinaungi oleh sayap malaikat, akan dinaungi oleh sayap malaikat. Bahwa dari kisah yang beliau sampaikan tadi, ada seorang si fulan yang dikatakan bahwasanya dia dilindungi atau dinaungi oleh malaikat. Dan para ulama kita ada yang betul-betul menyaksikan, melihat, bagi orang yang Allah bukakan penglihatannya, mata batinnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sesuatu yang tidak bisa kita lihat akan bisa mereka lihat. Tetapi yakinlah, apakah kita lihat ataupun tidak, yang jelas kita yakin akan kebenaran makna daripada pesan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang kemuliaan orang-orang yang sedang menuntut ilmu. Allah Subhanahu wa Ta'ala قال فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. ولذلك ذكروا أن سيدنا علي بن أبي طالب كانت هناك قصة أنه كان عليه رضوان الله ورحمته رأى الحبيب صلى الله عليه وسلم بعد مماته، رآه في المنام، وكان رأى الحبيب صلى الله عليه وسلم يعطيه تمرة من التمرات، فأعطاها سيدنا علي. قال فلما أعطاني إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت يعني لم أذب تمرة في حياتي مثلها من طيبتها ومن شدة حلاوتها. قال فلما أخذت أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطيني ثاني تمرة إلا وأذان الفجر يؤذن. قال فاستيقظت من نومي
نهضت من النوم واستعدت وتجهزت للصلاة فخرجت للمسجد فرأيت عاملة في إناء ومعها من التمر فقالت يا علي هذا التمر هذه إلى سيدنا عمر بن الخطاب أعطه إياه ليتزوجه. قال فلما جلسنا بعد صلاة الفجر أعطاني من التمر أعطاني تمرة. قال فلما طعمتها فكانت مثل الطعمة التمرة التي طعمتها من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال فلما أكلت التمرة قال قلت يا رسول الله قلت يا عمر زدني من ذلك. قال له سيدنا عمر قال لو زادك رسول الله لزدناك. قال فهذا قال وحي بعد رسول الله. قال لا ولكنها الجلود يا علي إذا صفت رأت. الجلود إذا صفت رأت. Kata beliau, sesungguhnya yang buta yang sesungguhnya itu bukan buta mata. Buta yang sesungguhnya itu adalah buta hati, seperti yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Yang buta bukan mata, tetapi yang buta yang sesungguhnya adalah hati. Hati yang tidak mengenal Allah, hati yang tidak mengenal Rasulullah, hati yang tidak tersirami oleh ilmu, maka itulah hati yang buta yang sesungguhnya. Tetapi kalau orang yang hatinya hidup, maka mereka akan bisa melihat kebesaran Allah. Bahkan beliau mengisahkan bahwa diriwayatkan Sayyidina Ali itu setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meninggal, beliau bermimpi dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah memberikan sebuah kurma, sebutir kurma kepada Ali, dan kemudian Ali mencicipi kurma tersebut. Maka apa kata Sayyidina Ali? Tidak pernah aku mencicipi kurma, buah-buahan yang semanis yang dari yang diberikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka setelah beliau terbangun dari tidurnya dan kemudian bersiap-siap untuk melaksanakan sholat, maka ketika beliau berjalan untuk melaksanakan sholat, beliau melihat seorang perempuan yang mengatakan bahwa perempuan tersebut sedang membawa kurma dan kemudian mengatakan, "Iko ada pemberian dari Sayyidina Umar kurma untuk engkau." Maka kemudian setelah sholat fajar, setelah selesai melaksanakan sholat fajar, kemudian beliau mencicipi kurma tersebut. Apa yang dirasakan oleh Sayyidina Ali? Kurma yang dicicipi tersebut manisnya seperti manisnya kurma yang beliau cicipi di saat beliau tidur, di saat beliau bermimpi dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau minta, "Wahai Umar, tambahkan aku kurma." Apa jawaban Sayyidina Umar? Kalau Rasulullah tambah akan aku tambah, tapi Rasulullah tidak nambah, maka aku pun tidak menambah. Kenapa Sayyidina Umar begitu tajam penglihatannya? Padahal itu adalah peristiwa dalam mimpi yang dialami oleh sahabat. Kata beliau, kalau hati bersih, maka hati akan bisa melihatnya. Kalau hati bersih, maka hati akan bisa menatapnya. فنوصيكم يا أولادي ويا إخواني بالجد والاجتهاد في طلب العلم وفي الأدب، ولذلك قالوا أن قفلة من الأدب خير بهار من العلم. القفلة هذا الشيء اليسير خير من البهار من العلم، هذا الوزن الكبير أو المساحة الشاسعة. لذلك أنت كلما كان أدبك، قال اجعل علمك اجعل أدبك دقيقا وعلمك منحا، هكذا. ولذلك أنت انظر واجتهد في ذلك وحافظ على وقتك. فإذا حافظت على وقتك وتغانمته وحاول كذلك حفظ على ذلك. سيدنا الإمام الغزالي في بداية الهداية وهو رتب طالب العلم من شروق الشمس إلى وقت النوم، فيها من الأدب وفيها أيضا من السنن كذلك، فحاول أن تعمل بذلك. Kata beliau, maka dari itu haruslah kalian bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Haruslah dengan jid, dengan sungguh-sungguh, dengan serius, dengan niat yang benar untuk menuntut ilmu. Kenapa? Karena ilmu adalah sesuatu yang mulia.
tetapi ilmu harus dipelajari bil adab, dengan penuh adab. Kenapa? Adab adalah sangat tinggi nilainya, bahkan adab lebih tinggi daripada ilmu. Makanya kita belajar dengan sungguh-sungguh, dengan semangat, tetapi tetap kita harus mengutamakan adab kita. Maka dari itu beliau menyampaikan bahwa Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya Bidayatul Hidayah di Muqaddimah menjelaskan tentang bagaimana menyibukkan diri dengan menuntut ilmu mulai dari pagi, kemudian bagaimana untuk menjaga adab, karena adab adalah sesuatu yang sangat penting, karena keberkahan ilmu yang kita dapatkan itu sangat ditentukan oleh bagaimana adab kita. Maka harus kita atur waktu, kita manage dengan baik waktu kita. Jangan sampai ada yang terbuang-buang, jangan sampai ada waktu yang tersia-sia, tetapi manfaatkan dengan sebaik-baiknya setiap waktu-waktu yang kita lewati. تأثر مع الشيوخ ويعتبر في مقام الأب، وأن الآباء ثلاثة ومنهم الذي علمك، هذا يحتاج أنك تتأدب معه وأن تنتهي إليه بالسكينة وبالوقار وبالاحترام. Kata beliau, guru-guru, para syuyukh, para masyayikh, para guru yang ada di pondok itu seperti orang tua kita. Guru-guru itu adalah menempati posisi ayah bagi awak. Kenapa? Karena yang orang tua itu atau ayah itu, kata beliau, tiga. Al-aba salata, yaitu bapak atau orang tua kita itu adalah tiga. Al-awwal, من رباك ومن والداك الحقيقيين، من رباك أباك الحقيقي، أباك وأمك يعني. والثاني من تزوجت عنده، والثالث من علمك. Yang orang tua itu kata beliau ada tiga. Yang pertama adalah orang yang menyebabkan kita lahir ke dunia, yaitu ayah kita. Yang kedua, yang ayah itu kata beliau adalah orang yang telah menikahkan kita dengan anak perempuannya. Berarti ayah mertua itu sama dengan ayah kandung kita. Yang ketiga, ayah kita itu adalah orang yang telah mengajarkan kita ilmu. Para guru-guru, para masyayikh, para asatid, maka mereka menempati posisi sebagai ayah, sebagaimana riwayat yang beliau sampaikan tadi. ونوصيكم أيضا بقراءة اسم الله من أسماء الله الحسنى يا فتاح. هذا يا فتاح قاله العلماء وقاله السالفين إنه معين على الفتوح إن شاء الله لطالب العلم والفهم، وهو أن تأتي به 41 مرة بين الأذان والفجر وبين صلاة الفجر. يا فتاح يا فتاح يا فتاح. بسم الله. بعد بين الأذان وقبل الصلاة. Dan beliau berwasiat kepada kita agar memperbanyak zikir, membaca kalimat ya Fattah, ya Fattah, ya Fattah, ya Fattah. Karena kata para ulama, kata beliau, kalimat ya Fattah itu kata para ulama akan bisa sebagai pembuka segala pintu keberkahan, akan pembuka segala pintu kebaikan. Maka perbanyak mewiridkan membaca zikir ya Fattah, ya Fattah. Karena ya Fattah, Fattah adalah salah satu dari nama-nama Allah. Kapan kita baca? Setelah azan dan menjelang sholat dilaksanakan. Itu diperbanyak membaca kalimat ya Fattah. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح على الجميع وأن يفتح على الحاضرين إن شاء الله. ويبارك في الأولاد إن شاء الله، ويبارك في البنات إن شاء الله، ويجعلهم من العلماء العاملين المهتدين بالنبي الأمين محمد صلى الله عليه وسلم، ومن ورثته إن شاء الله، ومن أهل الاهتداء به إن شاء الله، ومن الممهدين له سبحانه صلى الله عليه وسلم. وأن الله يبارك في هذا المعهد إن شاء الله، وفي مؤسسة إن شاء الله. ربنا يعطيها العافية ويمده إن شاء الله بمدد إن شاء الله، بمدد الحسن والمدد المعنوي إن شاء الله، بالنوي الأخروي إن شاء الله، واجعله إن شاء الله محط أنظار الصالحين إن شاء الله. هذا المعهد ومحط إن شاء الله
توارث العلم إن شاء الله، ويتخرج منه الطلاب المبتدئين المهتدين المتوسطين إن شاء الله، لا المغالين ولا المخرجين إن شاء الله. ويبارك جميع الحاضرين قلوبنا عزيز وأخينا بوري وجميع المشايخ وجميع الأحباب وجميع الطلاب إن شاء الله، بركة تامة مطرة إن شاء الله، ويفتح إن شاء الله علينا وعليهم وعلى أولادنا وعلى جميع أحبائنا إن شاء الله، ويبارك إن شاء الله فيه إن شاء الله، وإن شاء الله ونجي مرات وكرات إن شاء الله، وهذا المعهد مستمر إن شاء الله، وفيه توسع وفيه تحسن إن شاء الله، وفيه زيادة إن شاء الله، وبركة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين والعفو منكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Amin, 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 amin. Kata beliau mendoakan semoga seluruh anak-anak kami, adik-adik yang belajar, kata beliau, semoga nanti menjadi orang alim yang sempurna, menjadi orang alim yang ilmunya kuat kokoh, memang ulama yang sempurna. Kemudian beliau mendoakan semoga seluruh yang hadir dalam majelis kita malam ini, semoganya seluruhnya mendapatkan keberkahan. Dan beliau juga mendoakan pondok pesantren gitu, semoga pondok itu semakin berjaya, semakin berkah, semakin syiar, dan semakin mustamir, berkelanjutan. Dan sampai ada kendala-kendala yang membuat terhenti proses pembelajaran kita. Amin. Dan intinya beliau mendoakan semoga nanti akan lahir dari pondok itu orang-orang yang alim, orang-orang yang betul-betul mengikuti jejak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan orang-orang yang betul-betul menjadi pewarisnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Barangkali banyak kekurangan atas terjemahan dari yang beliau sampaikan, mohon maaf atas keterbatasan terjemahannya kalau banyak kekurangannya. Ya Habib, sami'na ala taksir fi terjemah muhadarat ini. Amin. Masya Allah. Baik, tadi beliau lah menutup ceramahnya. Ada tak yang ingin bertanya? Mumpung beliau masih di situ, kalau ada yang ingin bertanya seputar ilmu atau tentang apapun yang ingin kita tanyakan, atas mahnya ini kita akan soal minatullah ya. Baik, beliau siap untuk menjawab pertanyaan. Silakan, kalau ada yang mau bertanya. Nah, kalau tidak bisa bersawak bersarang guys. Silakan kalau ada pertanyaan, baik dari guru-guru tentang kendala mengajar, tentang tantangan gitu membina adik-adik, atau bagi santri, atau bagi Ramdan, masih Ramdan hadir, kiat-kiat mendapatkan istri solehah misalnya. Atau silakan kalau ada pertanyaan. Kalau enggak majelis gitu kita tutup lah. Ya, silakan. Baik, kita buka 3 pertanyaan untuk sementara. Silakan disiapkan nanti. Silakan. Mohon izin, oke, saya ingin bertanya. Betul. Silakan. Bagaimanakah cara jadi sebagai anak murid yang ingin disayang oleh guru dan berbakti kepada guru? Soal yakni kaifa tariqah lana likai nakuna
taliban mahbuban inda asatizatina. Thumma wa kaifa at-tariqah lana likai nakuna barran li ustazina muhsinan li asatizatina hakata yani. بارك الله في السائل إن شاء الله. هذا طبعا السائل لما يسأل وعنده هذا مثل هذا الاهتمام أن يكون بارا بأستاذه ومحبوبا لديه، هذا يدل على عزيمته ويدل على أنه على صبره كذلك في طلب العلم. ولذلك قال حتى أن بعض العلماء يفتخر وبعض الآباء يفتخر ويقول يتمنى أن يكون ابنه أفضل منه، سواء في طلب العلم في كل شيء، في الخير في كل شيء، كل واحد يتمنى أنه ابنه يتفوق عليه. ولذلك أنت تعرف ماذا الذي يفرح شيخك، ما هي القوانين التي صنعها عليك هنا في المعهد، عليك أن تلتزم بها، ما هي الآداب كذلك، تحاول أن تعلم بالعلم الذي يعلمونك إياه، وتحاول أيضا أن تقوم بالخدمة كدور الخدمة في هذه المعاهد وخدمتك للأساتذة وخدمتك لطلابك، هذه فيها فتح كبير. حتى يقول سلفنا من خدم جدا، هذا يمكن بعض نعرف من سير بعض الصالحين أنه كان يعني مدة التحاله بالعلم قصيرة جدا، لكن سبحان الله ربنا نفع به. كيف نفع به؟ لما سألوه قال إن الله سبحانه وتعالى نفع به وأعطانا المظهر هذا الآن في حياتي بسبب خدمتي لأساتذتي وخدمتي لطلابي للزملاء كذلك. Baik. Tadi pertanyaan dari kawan awak. Apa pertanyaan tadi? Bagaimana cara menjadi murid yang disayangi guru dan menjadi murid yang berbakti kepada guru? Kata beliau, keinginan guru itu sama dengan keinginan ayah, keinginan orang tua gitu. Yang pertama, setiap guru itu menginginkan agar awak lebih baik darinya, menginginkan awak murid-muridnya lebih berhasil dari mereka. Itu yang diinginkan oleh para guru-guru kita. Maka kalau ingin kita membahagiakan mereka, berjuanglah untuk itu. Berjuang untuk sungguh-sungguh belajar, berjuang untuk sungguh-sungguh dalam memanfaatkan waktu kita, agar kemudian kita menjadi orang sukses, menjadi orang alim, menjadi orang yang punya ilmu yang banyak. Maka keberhasilan awak, kesuksesan awak itu akan membahagiakan guru. Itu satu. Yang kedua, kita harus pandai-pandai mempelajari apa di antara keinginan guru awak kepada awak, apa yang diharapkan. Maka di saat kita telah mengetahui apa yang mereka inginkan, perbuatlah sebagaimana yang mereka inginkan. Kalau seandainya yang kita lakukan sesuai dengan apa yang mereka inginkan, tentu mereka akan senang, akan bahagia kepada awak. Kemudian yang ketiga kata beliau, perbanyak khidmah. Apa yang ketiga? Perbanyak khidmah. Karena berkhidmah kepada pondok, berkhidmah kepada guru, berkhidmah kepada kawan-kawan awak, itu adalah salah satu kunci keberkahan ilmu. Bahkan kalam daripada para ulama yang beliau kutip tadi, yang lah mungkin tak asing bagi awak, man khadam, orang yang berkhidmah, orang yang senang berkhidmah, menolong gurunya, menolong pondoknya, menolong teman-temannya dalam menuntut ilmu. Orang yang suka berkhidmah itu biasanya akan tampil, akan lebih berhasil, akan lebih dahulu mencapai kesuksesannya. Bahkan dilihat kata beliau, banyak para ulama yang belajar dengan sungguh-sungguh dan kemudian ilmunya bermanfaat secara luas. Manfaat ilmunya betul-betul dirasakan oleh orang lain. Kadang-kadang kalamnya sengenik tapi manfaatnya gadang bagi awak. Setelah dipelajari, kenapa itu terjadi kata beliau? Kenapa ilmunya begitu manfaat untuk orang banyak? Ternyata keberkahan ilmu tersebut, manfaat ilmu yang begitu dirasakan oleh orang banyak itu, ternyata rahasianya terletak pada khidmah.
Maka orang yang sungguh-sungguh berkhidmah namanya tuh kalau bahasa awaknya memberikan pertolongan apa yang awak bisa untuk pondok, untuk guru, untuk kawan-kawan awak, maka itu adalah kunci keberkahan ilmu awak. Nanti ilmu itu tanda berkahnya apa? Akan dirasakan manfaatnya oleh orang yang banyak di tengah-tengah masyarakat kita nanti. Baik, itu lebih kurang jawaban beliau. Masih ada pertanyaan? Ya, silakan. Sallu ala Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Habib, saya ingin bertanya bagaimana caranya kita agar selalu istiqomah dan bagaimana caranya kita melewati rintangan-rintangan agar kita selalu istiqomah. السؤال كيف الطريقة لكي نكون مستقيما استقامة يعني ولو كان هناك الموانع لكن نحن يعني نمر ليس ممنوع بهذه الموانع. نعم، أولا أنكم أنتم في بيئة محافظة هنا ما شاء الله، وفي مكان تجد فيه من يعينك على فعل الخير ومن يعينك على الاستقامة ومن يرشدك ومن يوجهك كذلك. فأنت الحمد لله جالس في مكان تكاد أنك تكون أنت في الظاهر محبوس، يمكن أنك تعتقد أنك مكان مغلق ومضيق، ولكنك أنت لا، في الواقع أنت في مكان كثير وفي خير وفي بركة. أنت عليك يا أخي أن تختار الصحبة الطيبة، فإن من يعينك على فعل الخير هو الرفقة الطيبة، وكذلك العكس من يعينك على فعل الشر والعياذ بالله هما أصدقاء السوء. ولذلك كما سمعنا هذا يا ريتني لم أتخذ فلانا خليلا، هذا لما يجيك إلى النار يقول يا ليت يا ليت، ولكن من تنفع قول يا ليت. ولذلك اهتمامك بالاستقامة عندنا نقول الاستقامة أعظم كرامة. أنت إذا كنت مستقيم فهذه نعمة في حياتك من الله سبحانه وتعالى، فعليك أن تختار الرفقة الطيبة والصديق الحسن الطيب، وأن المؤمن يتعرض لأشياء، وهذه من رحمة الله بنا سبحانه وتعالى، أن الله سبحانه وتعالى رحيم بنا، ولذلك أن الله رحيم بنا. وذلك قال بعد الصالحين قال خيروني في الآخرة أن يحاسبني الله، أن تحاسبني أمي وأبي. نحن نعرف رحمة الأب ورحمة الأم وعطفها على ابنها، كيف يعني محبتها. يقول لا، لو أن الله سبحانه وتعالى جعل حسابي على أبي وأمي في الآخرة لاخترت أن يكون الله يحاسبني وأن، لأن الله سبحانه وتعالى أرحم بعباده. والله سبحانه وتعالى يقول خلق من الرحمة 100 رحمة 99 رحمة لأهل الأرض، فرجت ومنها رحمة الأب أبيه والأم ابنها، وأما الباقي فإن الله سبحانه وتعالى قدرها لعباده. فأنت كلما هفيت وكلما حغفيت فلا عليك إلا أن ترجع وإلا أن تندم وأن تستغفر الله سبحانه وتعالى، فما وضعك الله في هذا المكان إلا أن أراد بك خير. Kata beliau, yang pertama untuk bisa istiqomah, yang pertama beliau memuji lah orang yang bertanya, itu berarti tanda kepedulian untuk bisa menjadi orang yang istiqomah, menjadi orang yang disayangi guru, menjadi orang yang berbakti kepada guru. Dan bahkan lagi istiqomah itu kata beliau Allah berkaramah,
Istiqomah itu adalah karomah yang paling agung, karomah yang paling besar. Maka pertama cari yang jaleh yang akan menolong awak untuk bisa istiqomah tuh. Kita perhatikan apa yang bisa membantu awak untuk bisa istiqomah. Kalau ada kawan-kawan yang bisa menyemangati awak untuk belajar, maka itulah diantaranya berkawan dengan orang yang akan membantu awak untuk bisa semangat belajar. Sedangkan orang-orang yang akan mengajak awak untuk lalai, mengajak awak untuk bermalas-malasan, mengajak awak na'udzubillah untuk melakukan keburukan, berarti awak harus hati-hati dan sampai kemudian terpengaruh oleh hal-hal yang tidak baik. Makanya cari persahabatan, pertemanan, perkawanan yang bisa menyemangati awak, yang bisa membantu awak untuk bisa istiqomah. Yang jaleh istiqomah itu akan Allah berikan kepada awak di saat itu bersungguh-sungguh. Allah itu kan maha pengasih dan maha penyayang. Maka di saat betul-betul niat awak, sungguh-sungguh awak, maka Allah akan berikan itu kepada awak. Bahkan tadi ada bila menyampaikan riwayat, ada para kekasih Allah itu yang mengatakan, kalau seandainya aku boleh memilih nanti di akhirat antara dihisap oleh Allah atau tidak dihisap, maka mereka mengatakan aku lebih baik untuk dihisap. Awak kan minta supaya masuk surga tanpa hisap, tetapi beda dengan pemikiran para kekasih Allah lainnya. Seandainya aku boleh memilih, kata beliau, antara dihisap oleh Allah nanti di akhirat atau tidak, maka mereka memilih untuk dihisap. Kenapa dia memilih untuk dihisap? Seandainya awak tahu yang kamu hisap awak ayah awak atau emak awak, kira-kira mungkinkah amak jayah awak itu akan memberatkan awak? Amak jayah itu sayang nak awak? Kalau awak tahu yang menghisap awak misalkan ayah awak atau emak awak, senang tak awak dihisap oleh amak jayah awak? Senang, karena awak tahu mereka tidak akan mungkin memberatkan awak, karena cinta kepada awak. Dan ketahuilah kasih sayang Allah jauh lebih besar, melebihi daripada kasih sayang ayah dan ibu. Tentu kalau yang menghisap awak adalah zat yang maha pengasih dan penyayang, tentu itulah hisap yang paling membahagiakan. Artinya yang Abu tangkap dari yang disampaikan tadi, tanamkan di dalam hati awak sifat rahmat Allah, tanamkan dalam diri awak sifat kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Barangkali banyak kurang dari penerjemahannya, mohon maaf. Semoga tak mengurangi akan manfaat dan keberkahan dari ilmu-ilmu yang beliau sampaikan. Baik, terakhir, silakan. Foto. Berarti itu yang terakhir ya, berarti baqiya soalan ya Syekh Ahmad, baru soalan. Wahid Rijal, Rajul, Wahid Nisa. Foto. Nanti kalau Habib datang balik tahun besok kemari, yang bertanya pakai bahasa Arab lah, bisa? Bisa. Ba'dan ya Habib, insyaallah fi sanah al-atiyah idza zurtum fi mahadina hadha nuridu al-tulab yatakalam bil arabiyyah mubasharah as-su'al yani bidun terjemah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Habib, mana yang lebih dimuliakan atau yang lebih ditinggikan, apakah guru atau tua atau Habib? Terima kasih. Baik, itu pertanyaan. Baik, kita langsung pertanyaan yang terakhir supaya langsung dijawab dua pertanyaan di Habib. Silakan. Lekwe soro. Saja, tebet.
Nabi pernah memuji wanita Madinah. Kalau tidak salah itu kalam dari Nabi. Sebaik-baik perempuan wanita Madinah, rasa malunya tidak menghalanginya untuk bertanya. Nah, kebanyakan orang rasa malunya membuatnya tidak berani bertanya. Tetapi wanita Madinah itu rasa malunya tinggi, tapi rasa malunya tidak menghalanginya untuk bertanya, untuk menuntut ilmu. Nah, baik, silakan. Langsung aja. Waalaikumsalam. Jadi, silakan. Tadi yang kedua tadi, walaupun uzur tadi. Oh, Masya Allah. Hada as-su'alul 'azim. Yani soal هذا السؤال الأول الثاني ما طريقتنا كي نرى رسول الله في المنام ثم كيف دائما محبا لرسول الله إذا كان مثلا إيماننا يعني ينقص ضعيفا لكن نحن دائما نحن محبا المحبة الخيرية. Baik, mari kita dengarkan jawaban Habib. الجواب على السؤالين كلهم. طبعا يقولون أهل العلم المحبة والأدب سير إلى الله بلا تعب. المحبة مع الأدب سير إلى الله بلا تعب. إذا هناك تدعي أن هناك محبة لكن ما عندك أدب فأنت كاذب، أو أنت متأدب لكنك ما عندك محبة لأهل الخير ولا محبة لأولياء الصالحين ولا محبة للوالدين كذلك فأنت كاذب. فهما يتماشيان مع المحبة والأدب. ولذلك لما سأل قال من أحب بالاحترام الأب أو الأم أو الأستاذ أو الأهل، كلام طويل قال في هذا، لكن لكل أدبه وتقديره. كان حديث النبي صلى الله عليه وسلم من أولى الناس بيدرهم قال أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك. هل هذا يعطينا معنى أنه كنت يعني عليك أن تحب أمك أكثر من أبيك؟ هناك في توازن. نعم سبحان الله، أنت كان عاطفتك إلى الأم كونها هي بارة بك يعني وحنينة وتتعطف عليك، ولكن من ذلك أن المحبة لا تنتقص من قدر الوالد أبدا، فإن الوالد يجتهد عليك ويعلمك ويحاول أنه هو الذي فرغك وأتى بك إلى هذا المكان. وقالوا أهل العلم بعضهم لا، أن الشيخ لماذا؟ لأن الأب دوره في الحياة أنه سبحان الله يمكن أنت علمك أو أنه رباك وألبسك الملابس الجديدة والملابس الطيبة وكساك وجاب لك الأكل والبوط، فإن هذا تكون وظيفته دنيوية. قال بعض العلماء أن لا، الأستاذ فإن هذا هو أحد وهو أنفع بك
لأنه الذي في الأخروية هو علمك، فبتلك الحصيلة فبما تعلمت به فإنها تكون نجاتك في الآخرة. ولكن في الواقع أنه كلما يتماشيان معك. لو أنت ما جئت إلى هذا المكان إلا لأن أباك وأمك فرغاك وفوضاك في ذلك. وأما محبة العلماء ومحبة الصالحين أو الحبايب فهذه منصوص عليها وكذلك أن المرء مع من أحب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما جاءه ثوبان وكان يشتكي وكان خائف وكان دائما ملازم للحبيب صلى الله عليه وسلم في مجالسه، فاختفى فترة هذا الصحابي الجليل، ولكن الذي خلاه يختفي كان قلق هناك عنده وكان شعور أنه يفكر لما جاء به رسول الله وقال أن به أين هو؟ قال تذكرتك وتذكرتني يا رسول الله. قال إذا كانت يوم القيامة وأنت في الجنة يا رسول الله فأنت في أعلى عليين وأنا بكون أسفل منك في الدنيا. في الجنة أخرى وجنة ليس فيها رسول الله، ليس لها رغبة وليس لها داعي. قال الرسول صلى الله عليه وسلم قال أنت مع من أحببت. أنت إذا أحببت الصالحين أحببت الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فلذلك إذا دعيت المحبة قال فاتبع، قال إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. لما سمعوا الصحابة هذا الحديث المرء مع من أحب، قال الصحابة قالوا ما فرحنا بشيء بعد الإسلام وبعد دخولهم بالإسلام بمثل هذا الحديث. أنت مع من أحببت. ولذلك حتى في حديث آخر قال أنه أن المؤمن أو أنه لو مات وهو متعلق بأستار الكعبة جاءته الوفاة وهو عند الكعبة ومتعلق بأستار الكعبة فإن الله لن يحشره إلا مع من أحب. إذا كان قلبك أنت مع أهل السوء والعياذ بالله ومع أهل الأفكار الضالة هؤلاء فإن الله سيحشرك معهم لأنك أنت تحبهم. فالعبرة في الباطن والعبرة بالقلب. ولذلك أنت إذا أحببت رسول الله وتتمنى رؤيته فعليك أن تلازم الأدب وتلازم أيضا الاقتداء بالحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وأن تكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وفي وقتكم أنتم طلاب علم قالوا أن طالب العلم لا يشغل نفسه بشيء إلا بطلب العلم، حتى أنهم قالوا أن بعد أداء الفرائض ما هو أحسن النوافل. ما هو أحسن النوافل؟ قالوا إن أحسن النوافل بعد أداء الفرائض هو طلب العلم. طلبك العلم هو أفضل لك من التهجد وأفضل لك من حضور الجنازة وأحضر لك من عيادة المريض. وكذلك في الحديث عيادة 1000 مريض وتشييع 1000 جنازة في الحديث. فأنتم حاولوا كذلك اجعلوا لك ذكرا من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أقل ما يكون قال 300 في اليوم والليلة هكذا ذكروه العلماء. وإلا بعضهم قالوا لا، كان أحد العلماء رتب لطلابه من الذكر المبتدئ بالذكر من كل ذكر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم المبتدئ 1200 في اليوم والليلة، والمتوسط 12,000 من كل ذكر والصلاة على النبي، والمنتهي هذا قالوا 120,000. لكن احنا نبدأ باليسير قليل ويستمر خير من كثير ويندفع. بارك الله فيكم ونفع بكم إن شاء الله وفتح عليكم استفلان. Baik, tadi beliau sekaligus menjawab 2 pertanyaan. Yang jawaban beliau yang pertama, cinta kalau tidak dibarengi dengan adab itu dusta. Al-mahabbah, rasa cinta kalau tanpa adab maka itu dusta. Maka kata para ulama yang beliau nukil, al-mahabbah ma'al adab sayrun ilallahi bila ta'ala. yakni jalan untuk bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala yang harus selalu bergandengan, tak boleh dipisah. Apa itu yang dua kata beliau? Yang pertama mahabbah, rasa cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, cinta kepada aulia, para ulama, para solihin, para habaib,
para guru, dan cinta itu harus dibarengi dengan adab. Maka cinta dan adab merupakan jalan untuk bisa sampai kepada Allah tanpa harus bersusah payah. Kemudian beliau menjelaskan mano hak, siapa yang paling berhak untuk kita hormati, kita ta'zimi, apakah orang tua atau guru atau habaib. Kata beliau, yang pertama Rasulullah menjelaskan ketika waktu sahabat bertanya siapa yang paling kami muliakan, orang yang paling berhak untuk kami berikan kebaktian kami, maka Nabi menjawab ummuka, kemudian ummuka, kemudian ummuka, kemudian baru abuka. Berarti Rasulullah menyuruh Hawa untuk mencintai ibu, mencintai ibu, mencintai ibu, kemudian ayah. Tetapi itu bukan berarti kecintaan yang besar kepada ibu mengurangi rasa cinta kita kepada ayah. Tetapi sama-sama kita cintai. Kemudian bagaimana dengan mencintai guru? Mana yang lebih agung? Apakah guru atau orang tua? Maka memang sebenarnya bukan untuk diperbandingkan, sama-sama dimuliakan. Orang tua kita muliakan, guru kita muliakan. Tetapi memang ada makalah dari ulama, kalam dari para ulama yang mengatakan bahwa guru lebih agung dari orang tua. Kenapa? Orang tua mengurusi urusan duniawa, bagaimana wak bisa makan, berpakaian, bagaimana wak senang, punya tempat tinggal. Tetapi guru memikirkan bagaimana kita selamat nanti di akhirat. Kalau orang tua berpikir untuk duniawa, maka guru berpikir bagaimana kita nanti selamat dari siksaan api neraka. Bagaimana kita bisa selamat sampai masuk ke dalam surga. Tetapi sekali lagi bukan untuk diperbandingkan, tetapi tetap sama-sama kita agungkan, kita muliakan, kita cintai. Dan bukti cinta kita akan berbakti, akan melakukan apa yang mereka inginkan. Yang jalih cinta harus selalu berbarengi dengan adab. Kemudian bagaimana dengan kecintaan kepada para habaib, cinta kepada para ulama? Itu memang ada nas langsung dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa Rasul mengatakan orang yang mencintai aku akan bersama aku dalam surga. Dan bahkan suatu ketika pernah sahabat Nabi Sauban yang setiap hari sedih, menangis, ketakutan, nampak cameh tapi tarik. Ketika ditanya oleh Rasulullah SAW, engkau ada apa wahai Sauban? Kenapa engkau sedih? Kenapa engkau menangis? Kenapa engkau ketakutan? Kata Sauban, ya Rasulullah, aku berpikir kalau seandainya nanti datang hari kiamat, maka tentulah engkau akan berada pada surga yang paling tinggi ya Rasulullah. Sedangkan aku tentulah kalaupun masuk surga, tentu surga aku akan rendah di bawah. Maka kalau aku kelak masuk surga, sedangkan di dalam surga itu tidak ada engkau ya Rasulullah, maka tidak ada kenikmatan surga bagi kami. Kami tidak ingin masuk surga yang di dalamnya tidak ada engkau ya Rasulullah. Maka Nabi menghiburnya. Apa kata Nabi? Almar'u ma'aman ahad. Manusia itu akan dikumpulkan dengan siapa orang yang dia cintai. Kalau betul cinta kita dengan Rasulullah, maka Allah akan kumpulkan kita kelak dengan Rasulullah. Bahkan beliau menceritakan, walaupun ada orang yang beribadah kepada Allah, bahkan bergantung di satirnya Ka'bah, bahkan bergantungnya di kainnya Ka'bah, di pintu Ka'bah, bergantung bermohon kepada Allah. Tetapi ketahuilah, orang itu kelak tidak akan dikumpulkan oleh Allah, melainkan dengan siapa orang yang dia cintai. Kalau dia cintanya kepada orang kafir, cintanya kepada orang yang jelek, cintanya kepada orang yang buruk, maka tempatnya tetap bersama orang-orang yang dia cintai. Artinya kita ditentukan siapa yang kita cintai, siapa yang betul-betul kita cintai, insya Allah kita akan dikumpulkan dengan orang yang kita cintai. Semoga kita mencintai Rasulullah,
dan kelak dikumpulkan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian bagaimana kita bisa bermimpi dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Untuk bisa bermimpi dengan Rasulullah, yang pertama sekali tadi, jaga rasa cinta awak kepada Nabi. Kemudian kata para ulama, bagi awak yang baru-baru, artinya bagi mubtadi, bagi orang yang permulaan, bagi orang yang ingin belajar untuk mencintai Nabi, maka hidupkan salawat tiap hari 300 kali minimal. Bagi orang yang masih awal-awal seperti awak, maka untuk bisa bertambah kecintaan awak ke Nabi, dan kemudian awak akan Allah berikan kesempatan bermimpi dengan Nabi, maka rutinkan membaca salawat tiap hari 300 kali. Bisa? Bagi orang yang mutawasid, orang yang sudah naik level cintanya, tadi bagi yang awal. Kalau bagi yang sudah naik level cintanya, bagi yang mutawasid, maka salawatnya bukan 300, tetapi salawatnya adalah 1200 sehari. Berapa salawatnya? 1200. Bagi orang yang mencintai, berkorban untuk orang yang dia cintai itu tidak terasa berat. Tapi kalau merasa berat berarti cinta palsu. Itu bagi orang pertengahan. Dan bagi orang yang muntahi, bagi orang yang rasa cintanya sudah full kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka amalan salawatnya 2.000 sehari. Barang amalan salawatnya tiap hari 2.000. Mudah-mudahan dengan itu bertambah kecintaan kita ke Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kelak di dunia kita bisa melihat wajah beliau walaupun hanya dalam mimpi, dan harapan kita kelak di akhirat kita Allah layakkan untuk berkumpul dengan rombongan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mohon maaf atas segala kekurangan terjemahan, barangkali banyak dan memang banyak yang kurang tepat, yang barangkali banyak hikmah-hikmah yang sebenarnya belum sampaikan, yang tak bisa kami sampaikan karena keterbatasan, tetapi semoga keberkahannya tetap sempurna sampai kepada waktunya. Amin ya rabbal alamin. Barangkali itu saja, kita tutup dengan doa, dan setelah itu kita sudah boleh istirahat. Dan kalau kita memang mengambil manfaat dari nasihat-nasihat Habib malam ini, buktikan, mulai dari besok buktikan. Salat berjamaahnya rami, belajarnya semangat, disiplinnya memang nampak perubahannya. Sampai awak menjadi penyebab orang lain tidak nyaman menuntut ilmu, tetapi jadilah awak sebagai orang yang bisa merangkul kawan-kawan awak untuk bersama-sama semangat dalam menuntut ilmu. Jangan sampai awak yang melemahkan semangat kawan, atau ada kabarnya bully-bully, tak boleh bully-bully, tak boleh memburuk-burukan kawan atau yang lain sebagainya. Yang jelas kita semangat bersama, kita berjuang bersama, mudah-mudahan nanti kita berhasil bersama. Amin ya rabbal alamin. Siap untuk belajar lebih semangat? Siap untuk belajar lebih sungguh-sungguh? Siap untuk lebih rajin? Insya Allah, kalau kita betul cinta kepada Rasulullah, mari kita buktikan dengan kesungguhan kita. Amin. Wa'alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil nabiyyin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mursalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yawmin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ولقد أشرت لنعت من أوصاه تحيي القلوب وتهيج الأشجان. الله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون زمانا، لكن حبا في السرائر قد دعا لمديح صوت ربنا وحدانا. وإذ انتزع
بالمودة ها هنا نرفع أيدي به وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا. يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا. أنت لنا يا ذكرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا. أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطأنا. واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا. أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا. واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ودى ومن والانا. والمحسنين ومن أجاب ندانا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا. والحاضرين وساعيا في جمعنا نحن بين يديك أنت ترانا. ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا. وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض واجمع كل من عادانا. وانظر إلينا واسقنا كاس الهنا واشفي وعافي عاجلا مرضانا. واقضي لنا الحاجات واحسن ختمنا عند الممات واصلح عقبانا. يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا. يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا. يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا. بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الشباب لسانا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد الفاتحة. Silakan yang banyak duluan. Ujian beri. Saya ujian beri. Iya kan? Naruh ujian. Lai saya juga punya jantung deh. Pagi ni ujian dah. Begini tuh jantung deh. Kalau Ya, itu lambek tu pun. pembayaran dalam buku. Berbayar dah.